Bir Qo'chqorg'a salon salgan palvon Ruslan palvon Mirlan Temir'den karıştırı bilen. Hayra Joğor'a 5000 alıp kelgen palvon Ruslan palvon Mirlan Temir'den karıştırı bilen. Qarışqir. Aydachi Ruslan bir yilgi sezonda bir жаңы video qilaylik Qarışqirda. Janovar sorunni qirib berganda bo'ladi. Ya. Ruslan palvonda ataqtуу Qarışqirda. Ылдыйгадагы үйдөгө дагы салды. Bir Qo'chqorg'a 5000'ga. Janımdağı kaç? Ortada kaç tümküm? Ama sal ver. Patraka, qaytib aka do'stingiz tushiraman. Qaytar olib kelingіз. Barma do'stim. Çoğatağız Qaniyaka. Mening bilan. Shu. Qanaqa? Barakalla. Uni qamarraga bir Qo'chqorg'a. Jo'g'org'a qaytib olib kelgani 5000. Uni olib borib yerga urib, qayradan galaga kelib, qayraga borib 5000 ga olib kelgan. O'yda G'ubiga o'ydaga salim solgan palvon. O'sha orasida Noqadirayga Jidayla. Ruslan palvon ostidagi mingelab. Mirlan Temir'den Qarışqir degan ati bilan azamat. Malanga berma. Ye, mine tapken malanga tapken. Salın malanga salın. Ya jon turib turib. Kaçtı malanga. Ver. Tamam eksenlerinizi Allah Allah kabul kılsın. Şu oğlunuzun nurbatın kızlarınızı kızbatı görüp yürüyorum. Oyun Allah. Barakalla. Oğlunu kamarraga bir Qo'chqorg'a. Hayra Jo'g'org'a olib kelgani. Ataqtуу Qarışqir. Ruslan Omad shunchalik bo'lsa kerak a, Ылдыйга o'ydaga birday. Aka nasib da. Nasib a, Qarışqir a? Qarışqir ha. Mirlan Temir'den Qarışqiri menen. Aka. Qanday bo'lib chiqib ketdi? Ruslan jibro aylantirdi, o'zing ele saldingmi? Nal жерде Bayboto do'stim aylantirdi. Ha, Baybot aylantirdi. Abdurahmon o'zim ukam. Aylantirib salishib qo'ydi. Salishib qo'ydi. Men ana Ay, iyilik. Qarışqir degan atdi. Mirlan Temir degan. Anaga atı bermedi. Bir yerga Ылдыйга. Bayboto palvon o'rtada. Alisher Nurbek palvon chapqon menga saqlab degan at mana o'rtada. Kimde kattayda polvon? Ruslan dedi. Aytulu Qarışqirda. Ruslan da Ana reklama. Жерден қатты қалады.
Ана. Мерлан Темирдин Карышкыр деген аты менен. Мына азыр ылдыйга бир серкеге дагы таштады Руслан Палван, Карышкыр менен. Руслан, жаман каттык чыктың го? Негиз катуу чыгат да каршы. Карышкыр каттык чыгат токточу. Ана мына жыйында раса дымдалып калган жерлерде ушу кичине эле ачылса ушу сен эңе окшойсуң, Руслан, а? Ушу эңиш жагыдан сага өтө баа бере турган жагың бар да. Өтө дымдалган жерлерде көп алып чыгасың да сен байкап. Анан Руслан мына палвандарды карап жүрөм да азыр. Мына эки-экиден болуп айландырып чабып атат. Сен жалгыз эле бардык жерде өзүң салып чыгып атасың. Бизге жардам берет. Береби? Айландырган акалар, укалар бардык эле. Жардам менен болот да бар жак. Жардам менен, а? Карышкыр кандай болуп атат? Карышкыр жакшы, Кудайга шүгүр. Жакшы болуп атат. Бул ат менен өтө көп ийгиликтерге жеттиң, а? Карышкыр менен, а? Ошондой болду. Ушул 2 жылдан ашты. 2 жылдан аштыбы? 2 жылдан ашты. Ийгилик анда сорунуң ал. Серке, а? Кой болду. Койбу, а? Кой аны. Сыймык, Айдаркендеги Сыймык палван. Gel kalot leğen açkan. Алтын кырды жок yani. Assalamu alaykum pалвандар. Bir Карышкыр экен, а? Той кылган жабыз эң максат менен той берген болсо, тойлор той кылбасын. Балдар Кыргызстандын керегине жараган деңге менен кылган жаштардан болсун, омин. Palvonlar, çoğulgula, paska çoğula vergile paska. Bitta dua kılavuz oldu ketini koyavuz evi. Aydarbek gel. Aydarbek. Ömür kelesin Сыймык mayırga. жаман катты чыктың го. Жерден өзүң алдың окшойт да. Карышкыр экен, а? Şu kanaka, toylar